Ja imam 3 djece, 3 sina. I za ovaj Božić koji je uskoro pred nama, pa ću vam ga svima sa srcem i čestitati, svi ćemo nositi doma nekakve poklone i punit ćemo pod borom nekakve kutije koje će se otvarati. I pitanje koje smo mi sebi postavili, ko to radi onima koji nemaju nikoga, a nemaju nekoga ko bi stao kraj njih, kome bi se okrenuli, naslonili na rame kad im je teško i ko bi im pomogao u onome što je najteže, a to je krenuti dalje u životu. Možda jedan primjer kojim je profesor rekao, koji upravo pokazuje koliko je njima to potrebno i u biti kakvoj se panici i nesigurnošću ti mladi ljudi suočavaju tada, a to je da dosta njih koji su dobri đaci, dobri učenici, namjerno padaju u 4. razred srednje škole, jer tako ostaju u domu i znači tu svoju nekakvu sigurnost produžavaju. Meni je koncertna turneja trebala početi, u stvari počinje krajem godine i trebala je početi sa Zagrebom. Prije nekih 2-3 mjeseca me je nazvao gospodin Paladino i rekao da postoji jedna ideja njegova za djecu kojima je potrebno i najpotrebnije i nisam nijednom trenutka dvojila, kao što mislim nije niko od nas, da taj koncert, ne mogu ih raditi 2, nego da bude samo jedan taj. Neće biti uobičajen, neće biti samo red pjesama, to sam zamislila nekako kao malu, kao kazališnu predstavu, ali ne opet kazališna predstava, da ne umaram sad sa... bit će bezbrižno, mislim i letit će se po zraku i bit će puno gostija, bit će odlična kostimografija, znači potrudit ću se nekako i ono što ja nisam u životu još napravila, pa da dam još više.